Kohemen kapara Jingpynkhreh Rosary akan yang mit kejing temu jungi rengkap berpa bukut orang bangin yatuai naga banta kejing kut no kitma pat bah kapertei kan sensyar kejing sup pani bu jing temuru naga banta kejing kut no jang ka kelam COVID-19 pat baka Maria kapat kamta me baru mensim bukut ini ay senran yangi pai hidup sengai kamta me ha jinga saidam jong ka Maria bat kamta me ba ublei unyai don berobor karban ngi pai hidup yo sengeu ya kane kejing kermen jongi kejing chania jongi ha ublei ka Maria kan biarap lem yangi pangin don ya kane ngin duai uni Rosary tajing Hrrc bata kejing IT hau belai ya ki borokhai kibat jia saudom jongi Hartan pa kun sembakoi amen tu syatman kos im kebeneng banyoi Alleluia yau kunlung bakui kolakha napha Alleluia lamipat hakaburum nang mau cinta Alleluia Tuduai hu belai nang benta jongi Alleluia tu syatman waktu sengha ku Maria Tesiti Alleluia nang utrai lamipat tesisya Alleluia tungine duai ablai badamipat Ablai ubatra ka chimi pat khun jong me utra jong Jesus Christ me balas ng bahab pendep pendap yaka pertei traga chingmen to a hangi ngi ke pat pangin yop chiang yaka ta ka chingmen jong jing imbom jikut traga ching sa jong Maria Tesiti ka kmi jong tra ju Christ utra jongi Kaburam hau pa bra ku meram sim bakut balalon menikam ju benta berapa chinom la jinam amen Nishim ya kejing Jingpynkhreh Rosary kasla propsa hagar tengpa kun sembukut amen kublai tu ban banyara benga Putra Putra Benarapiana kejing fla jingye cuki apostol Nanya Hau Blai Pawan Goro Hau Blai Kendo Para Jesus Kun Makai Cenggu Putra Jingi Ya Walaupun Hamun Simukui Ya Walaupun Maria Tesiti Bala Syara Benako Pontius Pilatus Sangat Nayu Layar Tedu Mahias Bria Harasi Balai Para Bria Ulaki Shenai Shom Sekeman Blai Pawan Goro Nangkawan Rapi Syari Krimat Bria Mane Kau Simukui Hara Cili Bekui Hara Cili Selaki Bekui Hara Cili Madi Kipo Hara Cili Patado Hara Cili Mbam Cikut Amen Kupa jingi Kupa Amen Kalang Bekui Kaceng Jomri Kalang Kema Jomri Kalang Kaman Jomri Hara Kendo Kumba Amen To Ayin Minta Jimbam Jingi Kawal Susi Batu Mali Kerintang Juri Pemain lima kepada sendiri, kuala dewi syara cincin soy, Hrrc telah ini dapat pasti amin. Ublei ku Maria kebetulan kejingai putra dan bakal berkui pada mengintai bala berkui so pojong pa Yesus Maria berkui ketemu jong belai dua dan ta jadi nopo mentah berapa kejingai cumi amin kubelai ku Maria berapa kejingai putra dan bakal berkui pada mengintai Bala berkui so pojong pa Yesus Maria berkui kumi jong belai tuan bentar cumi nopo mentar berapa kejingai cumi amin. Kubelai ku Maria berapa kejingai utrai dan bakal berkui pada mengintai bala berkui so pojong pa Yesus Maria berkui kumi jong belai dua dan ta jadi nopo mentah berapa kejingai cumi amin. Kaburum hau pada kumram sembukut Kumbal kalau menikam kumjung tak berdoa jenam Kijing meya kaburum Kijing meya penukang tu pesan Jepang Kijing mipat putra Jesus Christ ku kepa curi Ba benih dalam berkui curi Tuan kema curi kalau temon curi Ha kendau kumba benih Tuan ini mentah kejing pam sini Pada kesini Batu ma ini kerintang curi
Kumahi Mari Balasini, Padalami Shai, and Red Play Nagasni, Amen. Kuble Kumaria, the Rapidinae, Utraya Makala, the Quia Parade, Palaga Quia so Pojam Power Jisu, Kumaria, Bukuit Mijom Blade, the Ride and Taj on Pop, Mentava, the Portis Yachini, Amen. Kuble Kumaria, the Rapidinae, Utraya Makala, the Quia Parade, Palaga Quia so Pojam Power Jisu. Kumaria Bukuit Mijom Blade, the Ride and Taj on Pop, Mentava, the Portis Yachini, Amen. Kuble Kumaria, the Rapidinae, Utraya Makala, Parade, Palaga Quia so Pojam Power Jisu. Kumaria Bukuit Mijom Blade, the Ride and Taj on Pop, Mentava, the Portis Yachini, Amen. Kuble Kumaria, the Rapidinae, Utraya Makala, the Quia Parade, Palaga Quia so Pojam Power Jisu. Kumaria Bukuit Mijom Blade, the Ride and Taj on Pop, Mentava, the Portis Yachini, Amen. Kuble Kumaria, the Rapidinae, Utraya Makala, the Quia Parade, Palaga Quia so Pojam Power Jisu. Kumaria Bukuit Mijom Blade, the Ride and Taj on Pop, Mentava, the Portis Yachini, Amen. Kuble Kumaria, the Rapidinae, Utraya Makala, the Quia Parade, Palaga Quia so Pojam Power Jisu. Kumaria Bukuit Mijom Blade, the Ride and Taj on Pop, Mentava, the Portis Yachini, Amen. Kuble Kumaria, the Rapidinae, Utraya Makala, the Quia Parade, Palaga Quia so Pojam Power Jisu. Kumaria Bukuit Mijom Blade, the Ride and Taj on Pop, Mentava, the Portis Yachini, Amen. Kuble Kumaria, the Rapidinae, Utraya Makala, the Quia Parade, Palaga Quia so Pojam Power Jisu. Kumaria Bukuit Mijom Blade, the Ride and Taj on Pop, Mentava, the Portis Yachini, Amen. Kuble Kumaria, the Rapidinae, Utraya Makala, the Quia Parade, Palaga Quia so Pojam Power Jisu. Kumaria Bukuit Mijom Blade, the Ride and Taj on Pop, Mentava, the Portis Yachini, Amen. Kuble Kumaria, the Rapidinae, Utraya Makala, the Quia Parade, Palaga Quia so Pojam Power Jisu. Kumaria Bukuit Mijom Blade, the Ride and Taj on Pop, Mentava, the Portis Yachini, Amen. Kaburam Hau Kabaro Kunam Sini, Kumala Amen. Go Jisu, the Mari Popsuni, the Paladini, and the Rijo, the Lalakan Sim, Roshan, and come to do the Rampage to Sini. Kirunut Bukuit Lunja Kumaria, Rana Pata, the Jingmyagbar, Sunshpan, Jinky Jisu Shabalay. Pachuni, Bali, Kalombo, Benjamin, Kanwani, Hajri, Kalombo, Hajri, Hajri, Kali Matari Bantri, Batasni, Patamari, the country, Kumari, Mari, Balasini, Padalami Shai, and Red Play Nagasni, Amen. Kuble Kumaria, Kapadabrachinae, Utraya Makala, the Quia Parade, Palaga Quia so Pojam Power Jisu. Kumaria Bukuit Mijom Blade, the Ride and Taj on Pop, Mentava, the Portis Yachini, Amen. Kuble Kumaria, the Rapidinae, Utraya Makala, the Quia Parade, Palaga Quia so Pojam Power Jisu. Kumaria Bukuit Mijom Blade, the Ride and Taj on Pop, Mentava, the Portis Yachini, Amen. Kuble Kumaria, the Rapidinae, Utraya Makala, the Quia Parade, Palaga Quia so Pojam Power Jisu. Kumaria Bukuit Mijom Blade, the Ride and Taj on Pop, Mentava, the Portis Yachini, Amen. Kuble Kumaria, the Rapidinae, Utraya Makala, the Quia Parade, Palaga Quia so Pojam Power Jisu.
Cô Maria bố khôi từng mi trong lấy đuôi là ta chỉ nó bốc mình ta bác bỏ chỉ nhạc chỉ amen khub lấy cô Maria và đạo cái chỉ ngài utrai là mặc hà là cái khuya phàm bên hiện thế bà là cái khuya sau qua trong qua Giêsu cô Maria bố khôi từng mi trong lấy đuôi là ta chỉ nó bốc mình ta bác bỏ chỉ nhạc chỉ amen khub lấy cô Maria và đạo cái chỉ ngài utrai là mặc hà là cái khuya phàm bên hiện thế bà là cái khuya sau qua trong qua Giêsu cô Maria bố khôi từng mi trong lấy đuôi là ta chỉ nó bốc mình ta bác bỏ chỉ nhạc chỉ amen khub lấy cô Maria và đạo cái chỉ ngài utrai là mặc hà là cái khuya phàm bên hiện thế bà là cái khuya sau qua trong qua Giêsu cô Maria bố khôi từng mi trong lấy đuôi là ta chỉ nó bốc mình ta bác bỏ chỉ nhạc chỉ amen khub lấy cô Maria và đạo cái chỉ ngài utrai là mặc hà là cái khuya phàm bên hiện thế bà là cái khuya sau qua trong qua Giêsu cô Maria bố khôi từng mi trong lấy đuôi là ta chỉ nó bốc mình ta bác bỏ chỉ nhạc chỉ amen khub lấy cô Maria và đạo cái chỉ ngài utrai là mặc hà là cái khuya phàm bên hiện thế bà là cái khuya sau qua trong qua Giêsu cô Maria bố khôi từng mi trong lấy đuôi là ta chỉ nó bốc mình ta bác bỏ chỉ nhạc chỉ amen khub lấy cô Maria và đạo cái chỉ ngài utrai là mặc hà là cái khuya phàm bên hiện thế bà là cái khuya sau qua trong qua Giêsu cô Maria bố khôi từng mi trong lấy đuôi là ta chỉ nó bốc mình ta bác bỏ chỉ nhạc chỉ amen các rắm hào cao đầu khôi rắm xì khôi cùng bà lòng nằm bên cùng chúng mình ta bác bỏ chỉ nó amen cô Giêsu đã mặc cái bọc cho nghĩ được lại nên đi làm bên trongแต่เราไม่คิดเสียเพราะฉะนั้นคำตามไม่คิดตัวเป็นการเองจึงเสนอจงดี Kurunut utlam juga Maria ตัวไอ้มันตาเป็นจงดี kacing mayag balai kacing hieru musim bukoi halor ke Maria Kristi bagi apostol พวกก็จะมีคุยกันจงดีกันไม่ได้มาจงดีกันลงกันวันจงดีหากโลกบางนี้ตัวไอ้มันตาจะบางจงดีกับอะไรสิbatu mati kerja sendiri, kemarin mati pada sendiri. Bahwa dalam ini syariat pensyoi, Henry kepala diri nak bersendiri aman. Kublai Maria pada kecintai, utrai memakar kekuya pada kecintai. Balang kekuya sopo jompa Yesus. Maria kekuya kundi jomplay kedua kita jadi nampang. Mentah bahwa kecintai jadi aman. Kublai Maria pada kecintai, utrai memakar kekuya pada kecintai. Balang kekuya sopo jompa Yesus. Maria bukoi kami jom lay kedua kita jadi nampang. Mentah bahwa kecintai aman. Kublai Maria pada kecintai, utrai memakar kekuya pada kecintai. Balang kekuya sopo jompa Yesus. Maria bukoi kami jom lay kedua kita jadi nampang. Mentah bahwa kecintai aman. Kublai Maria pada kecintai, utrai memakar kekuya pada kecintai. Balang kekuya sopo jompa Yesus. Maria bukoi kami jom lay kedua kita jadi nampang. Mentah bahwa kecintai aman. Kublai Maria pada kecintai, utrai memakar kekuya pada kecintai. Balang kekuya sopo jompa Yesus. Maria bukoi kami jom lay kedua kita jadi nampang. Mentah bahwa kecintai aman. Kublai Maria pada kecintai, utrai memakar kekuya pada kecintai. Balang kekuya sopo jompa Yesus. Maria bukoi kami jom lay kedua kita jadi nampang. Mentah bahwa kecintai aman. Kublai Maria pada kecintai, utrai memakar kekuya pada kecintai. Balang kekuya sopo jompa Yesus. Maria bukoi kami jom lay kedua kita jadi nampang. Mentah bahwa kecintai aman. Kublai Maria pada kecintai, utrai memakar kekuya pada kecintai. Balang kekuya sopo jompa Yesus.
có Maria một khối của bị trong lấy được vài năm ta chỉ nó không mình ta một con của chúng em chúng amen khu lấy của Maria và đặc biệt chúng ai Utrai lo makha ka kuya phana tengi tengai bala ka kuya so ko trong pa Jesus ko Maria ko ki trong lei wai ta ji no ko mình ta ko ka chiya chi amen khu lei ko Maria ka bala ka chiya Utrai lo makha ka kuya phana tengi tengai bala ka kuya so ko trong pa Jesus ko Maria ko ki trong lei wai ta ji no ko mình ta có chính nhau chỉ amen cao rong hao pa đâu quên mình siêu một cuối cùng ba cái lòng mình công cho mình ta có cho nó amen cô Giêsu ta mà có chỉ ta lại đi na cái đi cho để làm cái siêu một sự kham kham được cái này trong mình Karunut putlam ju Maria tuai nam ta ra đi cho Jingmaya besau Kajing simno ya Maria Thiesti Serneg cô pa chuni pa mình con lòng của tôi để trong đi Kan wan kai ma chung be kan long kan wan chung be hak đâu ba này to ai mình ta chỉ ban chuni ka bahala sini batu ma ini kan kam chuni kumar ni ma bi ka sini bawali ram ni sa chuni shoy andai to pala ni na ka sini amen khuble ko Maria ka badak ta chinai Utrai lo makha la kuya phana tengi kai bala kuya so ko trong pa Jesus ko Maria ko mi trong lei duai ta chi long ko mình ta ko chi ya chi amen khuble ko Maria ka badak ta chi nai Utrai lo makha la kuya phana tengi kai bala kuya so ko trong pa Jesus ko Maria ko mi trong lei duai ta chi long ko mình ta có chính nhau chỉ amen khuble ko Maria ka badak ta chi nai Utrai lo makha la kuya phana tengi kai bala kuya so ko trong pa Jesus ko Maria ko mi trong lei duai ta chi long ko mình ta có chính nhau chỉ amen khuble ko Maria ka badak ta chi nai Utrai lo makha la kuya phana tengi kai bala kuya so ko trong pa Jesus ko Maria ko mi trong lei duai ta chi long ko mình ta có chính nhau chỉ amen khuble ko Maria ka badak ta chi nai Utrai lo makha la kuya phana tengi kai bala kuya so ko trong pa Jesus ko Maria ko mi trong lei duai ta chi long ko mình ta có chính nhau chỉ amen khuble ko Maria ka badak ta chi nai Utrai lo makha la kuya phana tengi kai bala kuya so ko trong pa Jesus ko Maria ko mi trong lei duai ta chi long ko mình ta có chính nhau chỉ amen khuble ko Maria ka badak ta chi nai Utrai lo makha la kuya phana tengi kai bala kuya so ko trong pa Jesus ko Maria ko mi trong lei duai ta chi long ko mình ta có chính nhau chỉ amen khuble ko Maria ka badak ta chi nai Utrai lo makha la kuya phana tengi kai bala kuya so ko trong pa Jesus ko Maria ko mi trong lei duai ta chi long ko mình ta có chính nhau chỉ amen khuble ko Maria ka badak ta chi nai Utrai lo makha la kuya phana tengi kai bala kuya so ko trong pa Jesus ko Maria ko mi trong lei duai ta chi long ko mình ta có chính nhau chỉ amen khuble ko Maria ka badak ta chi nai Utrai lo makha la kuya phana tengi kai bala kuya so ko trong pa Jesus ko Maria ko mi trong lei duai ta chi long ko mình ta có chính nhau chỉ amen cao rong hao pa đâu quên và nằm siêu một cuối ko ma la lo mình công cho mình ta và có cho nó amen Ko Giêsu ta ma na ka chuni và lại đi na cái cho để làm cái siêu rõ cho mình ham ham đi đồ cái mình cam chỉ mình cho Karunut putlam ju Maria Tuai na kanta kali chuni
kacing maya kawasan kacing pentung pasnyet ya kamaria tesuti benang berkapuro mekiru kui paro Kopa cumi mar neng kalau kui kecumi kaman di mar cumi kalau kaman cumi ha kalau mar neng to ai minta cuma cumi kepada Rosary cuma ini kerekam cumi kembali berima kepada sendiri bahwa dalam Indonesia Jingpynkhreh Hrrc itu pelagi bina Rosary amin Kulei ke Maria kepada Jingpynkhreh putra dan makhluk berkuya panak dan Jingpynkhreh bala berkuya sopo jongkau Yesus ke Maria berkuya kami jongkulai tuan kita cumi kenapa mendapat por cinyap cumi amin Kulei ke Maria kepada Jingpynkhreh putra dan makhluk berkuya panak dan Jingpynkhreh bala berkuya sopo jongkau Yesus ko Maria berkuya kami jongkulai tuan kita cumi kenapa mendapat por cinyap cumi amin Kulei ko Maria kepada Jingpynkhreh putra dan makhluk berkuya panak dan Jingpynkhreh bala berkuya sopo jongkau Yesus ko Maria berkuya kami jongkulai tuan kita cumi kenapa mendapat por cinyap cumi amin Kulei ko Maria kepada Jingpynkhreh putra dan makhluk berkuya panak dan Jingpynkhreh bala berkuya sopo jongkau Yesus ko Maria berkuya kami jongkulai tuan kita cumi kenapa mendapat por cinyap cumi amin Kulei ko Maria kepada Jingpynkhreh putra dan makhluk berkuya panak dan Jingpynkhreh bala berkuya sopo jongkau Yesus ko Maria berkuya kami jongkulai tuan kita cumi kenapa mendapat por cinyap cumi amin Kulei ko Maria kepada Jingpynkhreh putra dan makhluk berkuya panak dan Jingpynkhreh bala berkuya sopo jongkau Yesus ko Maria berkuya kami jongkulai tuan kita cumi kenapa mendapat por cinyap cumi amin Kulei ko Maria kepada Jingpynkhreh putra dan makhluk berkuya panak dan Jingpynkhreh bala berkuya sopo jongkau Yesus ko Maria berkuya kami jongkulai tuan kita cumi kenapa mendapat por cinyap cumi amin Kulei ko Maria kepada Jingpynkhreh putra dan makhluk berkuya panak dan Jingpynkhreh bala berkuya sopo jongkau Yesus ko Maria berkuya kami jongkulai tuan kita cumi kenapa mendapat por cinyap cumi amin Kulei ko Maria kepada Jingpynkhreh putra dan makhluk berkuya panak dan Jingpynkhreh bala berkuya sopo jongkau Yesus ko Maria berkuya kami jongkulai tuan kita cumi kenapa mendapat por cinyap cumi amin Kulei ko Maria kepada Jingpynkhreh putra dan makhluk berkuya panak dan Jingpynkhreh bala berkuya sopo jongkau Yesus ko Maria berkuya kami jongkulai tuan kita cumi kenapa mendapat por cinyap cumi amin Kau pulang hapa berangkun dalam sirkuit kumbala lakukan kau cinta perlu senang amin Ko Yesus temak kipop cumi pelagi nak dijok dalam itu mesti berok seneng kantam itu berkamai Yesus Kedua betulan juga Maria Tuhan kita bercumi kali tadi juga Maria tesuti putra itu Sngi putra itu Sngi ko Kristus Sngi ko Kristus Sngi putra itu Sngi putra itu Sngi ko Kristus ngabiangi ko Kristus ngabi ko Kristus ngabi Sngi ko Kristus ngabi Sngi ko belai pa nabneng to Sngi ko belai ko no penim kapertai to Sngi ko belai mensim bakoi to Sngi ko trinity bakoi tu wei belai to Sngi ko Maria bakoi to Tuhan benta cumi ko non ka belai bakoi to Tuhan benta cumi ko tesuti bakoi ki tesuti to Tuhan benta cumi ko kami ukris to Tuhan benta cumi ko kami gabalang to Tuhan benta cumi ko kami ko jing Sngi to Tuhan benta cumi ko kami ko jing
Kermen, Tuduai na benta juni, Pukmi kajing ay ublay, Tuduai na benta juni, Pukmi basngurtam, Tuduai na benta juni, Pukmi basot titam, Tuduai na benta juni, Pukmi bamla penjot, Tuduai na benta juni, Pukmi bamla pensniu, Tuduai na benta juni, Pukmi basnyaw e, Tuduai na benta juni, Pukmi basnyaw pala, Tuduai na benta juni, Pukmi kajing ay buy pabaha, Tuduai na benta juni, Pukmi unong tau, Tuduai na benta juni, Pukmi unong penim, Tuduai na benta juni, Putai suti bastatam, Tuduai na benta juni, Putai suti badon buram, Tuduai na benta juni, Putai suti badon nam, Tuduai na benta juni, Putai suti badon bo, Tuduai na benta juni, Putai suti baspun, Tuduai na benta juni, Putai suti bayayne, Tuduai na benta juni, Kuyit kme kahok, Tuduai na benta juni, Kuket kajing start, Tuduai na benta juni, Kutaw kajing kemen jongi, Tuduai na benta juni, Kujing diang nsim, Tuduai na benta juni, Kujing diang basngaw buram, Tuduai na benta juni, Kujing diang babaha kajing rublay, Tuduai na benta juni, Kutim kulab nsim, Tuduai na benta juni, Kumat udabit, Tuduai na benta juni, Kumot pinyat hati, Tuduai na benta juni, Kuying ksiar, Tuduai na benta juni, Suduk kejutang, Tuduai na benta juni, Kucing kang beneng, Tuduai na benta juni, Kulur syai, Tuduai na benta juni, Kucing kot kibapang, Tuduai na benta juni, Kucakari kinompok, Tuduai na benta juni, Kucing kenyan kinopetwit, Tuduai na benta juni, Kucing kenyan kibas ngepsi, Tuduai na benta juni, Kunung yarap ki kristan, Tuduai na benta juni, Kusim ki angel, Tuduai na benta juni, Kusim ki patriark, Tuduai na benta juni, Kusim ki nong yatumpa, Tuduai na benta juni, Kusim ki apostol, Tuduai na benta juni, Kusim ki martir, Tuduai na benta juni, Kusim ki nongpla, Tuduai na benta juni, Kusim ki tesuti, Tuduai na benta juni, Kusim ki rukui paro, Tuduai na benta juni, Kusim balapun kelempok tenrai, Tuduai na benta juni, Kusim balasim na syabeneng, Tuduai na benta juni, Kusim Rosary bakhuj, Tuduai na benta juni, Kusim kajing sup, Tuduai na benta juni, Bukun lang brod ublay bakin no kipop kapartay, Tomai ni kutrai, Bukun lang brod ublay bakin no kipop kapartay, To snap isne ni kutrai, Bukun lang brod ublay bakin no kipop kapartay, To isne ni ya kre ko kajina jangha, Nong lele kukuit, Wat kenta ni kajingkapa juni, Hati jingsyong, Henry kapalay ni barabod na kajingsyir baro, Kote suti badang murong malakot kuku. Yadway na pentajungi kono kablay bakhuj, Bangilong kipet kajingkular pres, tungi yadway. Ablay kan rat ni kapat ay ni bisyak ni jomit, Ya kajingkot jingkya abay ne chokman sir matkamet, Bagajisay badang murong sa kamaria ukut, Kabay sa katay suti, Malay na kajingsmo sir manta, Manulab lang jingkuman ng jingkut, Na pres dry jungi amen. Tukun mau kumar, Maria Jesus Pundam, Papa Jesus Munduru, Papale no Yoru, Breathing Yaka, Ubahaya Jinab Jompa, Badabapa Yajintuan Jompa, Nida Kaju Jishanya, Nipashapa, Tasty, Baro, Niwan Shapa, Madani Good, Majompa, Niganong Wako, Jompa, Momjukut, Wat kentay itin juri, Henry Story, Tapos buntos na Sngi. kajing IT hakamaria kono yarap ki kristan. Kumaria kukutam ko ng yerap kristal, Ni IT lot nila ni hapa, Ni IT yala kajingot, Pagkijimpat harbaro, Yaka dolon pagkijikwa jong harbaro, Yala kamet lang magkikam jong harbaro, Ni IT hapa, Nagpat mensim, Mangindukla ang sikriho, Yaw Jisu kumbaphalale, Tugdog ini baro, Hapok itamnya, Jong kajisma sukre jong ha, Bain omdan nengi mano, Ban ino irchige jong ha, Ay ba kagijitun shoy, Nginkuloy kan pet shapa, Dagajin shanya, To ay ba, Dagapusan yakakateng bakanama kawad jong ha, Nginklay may panasim, Pada niat bersya yang muncul mensin juri, Kenapa belum dibebet, Penong pasiat kodoh jompa happening. Tungin yadway, kublay bakraw bol ba isnay, balay kamaria testi penlong kono yatajung ki kristan. To ay bangi balayo jing kristan, tagane kajing yata, itu seprang, hagajing yale jong kajing im patni chop tiaw ya buman, hatmir kajing ya, daw pres utray jungi. Amen.
Pensim Jingruai Kamaria Nambar Hrrc Prakuwei Hrrc Prakuwei Ngindruai Tang Arab Dekat. Gomen kepara agen yang Sngi bagi Sngi sawai usoi jong mensim bakut kerpat ya ba Yesus Kristus si ulakular wan pa ya lau jong mensim agen yang Sngi wan pa lau jongi ya mensim jong kejing sisa mensim usapan ya kejing sisa baro kerpat ya meko mensim bakut wan hiar halor jungi penhiar halor sistar mensaai yangi sakdeu pedalam yangi halor ubune so jong mensim bakut mentaga Sngi wanirap yangi ba mangi ngidupla ban langyai long kipasirham kiba langyai la ban pla ya ujisu hage jingim jungi beman laka Sngi. One mensim bakutan, one mensim bakutan, one mensim bakutan. One mensim bakutan, one mensim bakutan, one mensim bakutan. One mensim bakutan, one mensim bakutan, one mensim bakutan. One mensim bakutan, one mensim bakutan, one mensim bakutan. Mensim bakutan, mensim bakutan, mensim bakutan, mensim bakutan. One Jesus Christ, 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 Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, one
Wanan sembah Tuhan, wanan sembah Tuhan, wanan sembah Tuhan. Wanan sembah Tuhan, wanan sembah Tuhan, wanan sembah Tuhan. Wanan sembah Tuhan, wanan sembah Tuhan, wanan sembah Tuhan. Wanan sembah Tuhan, wanan sembah Tuhan, wanan sembah Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Sembah Tuhan, Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jesus, Jesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jesus, Jesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Let's say the Haleluya, haleluya. Jesus. let's say the message of man. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, Hallelujah. Haleluya, Hallelujah. haleluya, Hallelujah. haleluya. Beloved brothers and sisters in Christ Jesus, Kohamen kopara hau try Jesus Christ. we are at the threshold to celebrate the feast of Pentecost, the birthday of the church. Ngila don hajane ha ka sngi buram jong ka Pentecost ka sngi buram bakrau jong ka Jingpynkhreh ya ka balang. And it is very natural that when there is celebrations such as marriage and birthdays, we adorn ourselves outwardly with gold ornaments and fine clothing. Kalong ka ba ngi juyale borobor hapadon kono ka jing kawai ni kino ki jing lekmen ngi dariam tabet bat ngi penriam yeladi da ki jing deng ksiar nei ki ksa ksiar ban pen itnat. But Jesus wants us to adorn with the gentleness of Christ, the fruit of the Holy Spirit. Hanrei ukris ukwa ba mangipat ngin penriam penbet yalade ngin penbhabreu le ngin phong yalade da ka jing jamno jong ukris. And these desires of Christ we see in 1 Peter chapter 3 verse 3 and 4. Bad yakani ka jing angnut jong ukris ni sem ha ka siti benikong jong Petrus long kapalai dekat lai bat saw. Let us listen from the word of God. Dengan saskor ya kini kelenong siti benikong jong Petrus long lai dekat lai bat saw. Kajingna banle jalani haba sasnyu haba deng khailak sir ni habakup pasel rispa kamde yapi karyam kabe jongpi kalong khamdam ka akor bari jong kadonut kabapau ha kajing pabriu bom kala jong kayai kayang kabakenja kabajai jai badbashida hakmat uble kani kabakor dor shisha. Yes, beloved brothers and sisters, let your adornment be the inner self with the lasting beauty of the gentleness of Christ. Hoi to hamen ko para to ai ba ya kata ka jing penriam penbet jong pi kin long kita ka jing penriam kepada ka jing jamnot jong ukris. Today, Jesus invites us to learn from him his gentleness and meekness we see in Matthew 11:29. Hoi u Jisu u kwa engi pangin penriam hilade da ka jing jamnot ba ka jing snauret ka donot ya ka ba ni sem ha gospel ka ku Matthews onong ka ba khadway kat ar phukandai. Let us listen together. Dengan saskor Toba ya kalingkor jonga patuhikai nanga
na bangalong uba jam nut bat uba sngorit kadonut te kamen sim chongki kan shem jing jakhan. Today, as we pray the Rosary of the Holy Spirit, let us ask the grace of gentleness in our life. Ha kaneka Sngi karba ngin sa duai ya Rosary hau men simba khoi to ngin kerpat kerpon hau blei po un ai hangi ya ka jing ai jong ka jing jamno. First of all, if we have gentleness in our life, we will not be ashamed to confess our sins, but instead we will be able to say, "Yes, Lord, I made a mistake." Hoi lada ngidon ya kani ka jing jamnot bar ka jing sngorit ka donot. Ngin sa kubur ya lade khamat jong utrai. Hoi ngalong uba ngalong tang nong pok. The Word of God says in 1 Peter chapter 5 verse 6, "Humble yourself therefore under the mighty hand of God." Ha kasiti benikong jong Petrus lenong kebasan dekat ke bahandriu baong ba pen hapo yelade hapo jong ke bor jong ublei so that he may exalt you in due time. kenang ba undup kentiu ya pi ha kapor ke badai. Let us listen together. Tungin saskor ya kani kasiti benikong jong Petrus lenong pesan kat ndriu. To pendam yelade daga jing sngorit hapo kakti beton bor jung blei kumta ba unduk kentiu yapi sajerong ha kaya kapabiang. Secondly, if you have gentleness in your life, you will never repay evil for evil, or so to say, you will not take revenge when others hurt you in any way. Pan kabar kolong ladangidon ka jing jamnut halade jing surit halade ngin om siu keliang ya kapasniu nda kapasniu. The Word of God clearly says from 1 Peter chapter 3 verse 9. Let us listen together. 1 Peter chapter 3 verse 9. Wakaktin jong blei ka ong ha siti beningkong jong Petrus kalau nong lai dekat kendai ka ong wat jusiu keliang da kapasniu ya kapasniu lane da kapakren ben ya kapakren ben penban tepan pai keliang da ka jing kerku ya pi lakot ban le ya kane pa pindu biya pateng da ka jing kerku. Yes, if there is pride in life, to repay with a blessing becomes a difficult task for us. Oi bang indup siu keliang da ka babha kamtam ya ka pasin ya ka pasniu kalong ke ba bha ha ka jing im ka jongi. Pride will make you to turn away from the Lord. Kajing sarong kapan kelalong yangi ban pai no nau try. Pride will make you to forsake the Lord. Kajing sarong kapan kelalong yangi ban ino no yau try. Let us listen from Hrrc chapter 10 verse 12. Tingin sa skor na kitab Hrrc lonong kaba sipau dekat kaba khatar. Haba ubriu ustang bansarong uino yang gerai kadonut chong u kalinet pak nala unong tha. Pride will bring disgrace in your life. Kajing sarong ka wanra ya kajing rem ha kajing im. Pride will lead you to sin. Kajing sarong kaya lam pi sa kapok. Let us see together from Hrrc chapter 10 verse 13a. Tingin sa skor na kaju kalenong kitab Hrrc ka dekat ke ba khatlai sipau khatlai banta ke banikong jong ke dekat ke ba khatlai kajing sedang jong kajing sarong kalong kapap. Hrrc 10:13a. Kajing sedang jong kajing sarong kalong kapap. Baru breu wasno haka uker ni tang ke kamsi.
Pride will lead you to selfishness. Kajing sarong kayalam ya uno breu sya kajing long keba berkat tang ilade jing im keba khap nap. Pride will make you feel that I am better than others. Kajing sarong kapen berkat ba ngalong ba khampa ban ya kiwe. Pride will make you feel that I am everything. Kajing sarong kapen berkat yangi ba ngi long lut ki baro. Pride will make you to search the first place always, and if you don't get the first place, you feel sorry and you have a lot of guilt feeling in your heart. Kajing sarong kapen kelalong yangi ba ngi wat barabor ban long ki baning kong helade ban yo barabor ya ki ningkong yalade patapa ngi mla ban yo ye kata ngi sas ngosi ngi sas ngodiao. But the word of God says in Philippians chapter 2 verse 3, Philippians chapter 2 verse 3, do nothing from selfish ambition or conceit. But ha kasiti saki nang Filipi long kabaar dekat lai polusu thok saki wong wat jule ya ke ru namar jong kajing perkatang ya lade. But in humility regard others as better than yourselves. Henry Filipen nyau ya kiwipat baki long khamba ban yapi. Thirdly, if there is no gentleness in our life, we will be filled with anger in our hearts. Langta kapalai lata ngimdon yakani ke jingjamnut ngin sadon halade tang yakajing thang mensim. And when the heart is filled with anger, nobody can approach you. Pathaba kadonut jong breu kadap tang na kajing dom jing bitar anamdon manamanoru manwan jan sepi. We become an unapproachable person. Ngi klalong ubreu lane kabreu keba kiwei kim sungonut bantur hajan. If anyone comes with a great need, instead of asking what happened, why, what do you need, if we are not in a good mood, we simply fire at them. Pathaba don mano kiba wan sajan jongi wa ban kren ban ngi ban kili ya ke ya keba ni sngo Henry kin om not ban wan namar haba kiwan hajan jongi ngi pade ngi syukuran dom syukuran bitar yaki. Simply fire at the person with all kinds of hurtful words. Da kapangi keren da ki ktien ru yaki kiba penmong. Instead of helping the person, we give another wounds. Hakajaka ba ngin yarap Henry nginang penmong susu nginang ban kia susu da ki ktien kiba penmong. Remember, we are not only giving the wounds or hurting the person who approach us, but we are adding one more sin in our life. Omdei tang ba nginang penmong ya kino ki breu ki bawan sangi Henry haladeru nginang at susu sakawei pat kapop. We have to pay an account for it. Ni hab ban siu ni hab ban ai Jingpynkhreh nakapanta kata ka jingle. If we are filled with anger, we will not be aware who am I. Haba ni dap tang da ka jing dom jing bitar ni ngim sngo thu shu ni long wei. And no one will correct the mistake because they are afraid to approach. But anam don monomoro uban penbet yangi namar ba kiting. They do not know what they will receive from you and me. Marba kim tip laba ni ki persang ban penbet lene ban yarap kuno ban penbet ya kita kijing bakla kiting yo sakren dakumno kim tip te nak takadau kim kin ong slan ban wan sejan lene ban wan ya keren. Remember, beloved brothers and sisters, anger will lead to destruction. Kohonmen ko para kajing dom jing pitar
ka yalam sha ka jing jot Anger will lead to disunity. but ka jing dom jing pitar kan yalam pat kan penpoi sha ka jing yapat ka jing yapra Anger will lead to sin. ka jing dom jing pitar ka yalam sha ka pop Anger will lead us to be a person of hurting others. ka jing dom jing pitar ka pen kelalong yingi ki breu ki ba pen mong pen sngusi sngu diau ya ki wei Anger will lead us to fight in the family or in the society. ka jing dom jing pitar ka wanra ya ka jing ya pat ya pra ka jing ya prat haying hasem lane haka imlang kasalang Anger will lead you to guilt feelings. ka jing dom jing pitar kan sawan ra ru ya pi ya ka jing sngo ba ngalong briu baduna Anger will block us to receive grace and blessing from the Lord. ka jing dom jing pitar kan saka no ru ya ka jing yo pediang ya ka jing kerku kerdo nau trai For your anger does not produce God's righteousness. namar ba ka jing dom jing pitar jong pi kam wan ra ya ka hop jong ublei halor jong pi Let us listen from the word of God, James chapter 1 verse 20. ngin sa skor nak tin jong ublei si thi jong jacob ka nong ka ba ningkong dekat arpeu namar ka jing pitar ubreu kam ju pendep ya ka hop ublei namar ka jing pitar ubreu kam ju pendep ya ka hop ublei But a gentle person listen to others and welcome others. en rei ubreu ne ka breu ba jemnut ki pediang ya ki wei parik sa skor ya ki para breu A gentle person give first place for others. ubreu ba jemnut u ai jaka ka paningkong ya ki wei Anybody can approach at any time, mana menoru ki la ban wan not having the mentality that I am better than others. buat unom don ka jing mut jing perkat ba nga khambha manga ban ya ki wei Therefore, my dear beloved brothers and sisters, let us earnestly ask Jesus to give us the grace of gentleness. te namar kata da ka jing sidram tuing kerpat ya jisu ba un ai hangi ya kani jin ai jong ka jing jemnut Believing in the word of God, Mark 11:24, whatever you ask for in prayer. takaba nginget ka kumba jisu u ulah keren akaba ngisiam ha ka gospel kat kum Markus nong khatwei khatar kat ikaba pipan ha ki jing duai Believe that you have received it and it will be yours. nget ba pilayok pedang ya kata ka ba pipan bat kan sakalalong ka jong pi Trusting in these mighty anointing words of Jesus, takaba ni shania ha kiniki kentin ki ba donbor bat ba dap da kicing pensle jong try let us earnestly ask Jesus to receive the grace of gentleness like the apostles who received the Holy Spirit on the day of Pentecost. Rangin duai nakapanta kepat nakapanta bangin yo pediang ya kajing ai kajing ai jong kajing jamnut kumba ki apostol kila yo pediang bat kila sam ya kita kajing ai sha ki para breu May the blessings of the Lord be upon everyone. to kajing kerku jong ublei kan don ha pi we pi we laya sngo ya kajing yalam lang ba ka tin jong ublei sepang jong new so dan kajing ai jong kajing jamnut mentang ini kerpat sisu ya kajing ai now men simbo koi ya kajing arab kajing ya penilenti jong men simbo koi ya kajing ai kiba ngidon kam kum Kristen na men simbo koi ya bau jisu lakular ingin ya dam kosil ingin duai Rosary men simbo koi
sakawai pat ka Sngi ka ba nhiều trong cái Jingpynkhreh ya ka Sngi Pentecost nga ngai au le au den bor baro nong thau ko nek makakno Balao Yesus Kristus ko mamagway julu utray jini yaw galapon ng susiyo ko yaw balakana ka Maria Tesuti Gasyaran ng Pontius Pilatus Lasanap na yun Layak na kayo Layak sibayap Agasni kabaraan ng pagkabayap Ulak yung siyang siyang kumanublay pawan borbaro Nang taon pag-isya kibigyan magkayap Langit ang musim ko'y habarang katlik ko'y hagas niya sulok ko'y hagas niya makikipop hagas niya pagkato padagas niya mamjikot Amen. Papa jungi Ubamin kanang kabukoy kaganjong me kamangay majong kamang kamanjong me hagang daw kumbamin tuaray yung kalasimbang jungi kapaharas ni patumabili kang jungi kumayo lumapit balas niri Bawala ang isya sa Jingpynkhreh, hanray ito kalahingin na kapasnir. Amen. Ublay ko Maria, Kabarang at Sngi, untray umatang kakuya Jingpynkhreh, malapit kuya sa kapwajang pa Jesu. O Maria, bakuy kumisang bulay, tuwalang kalasini ng ako, mentabang ko rin siyap sini. Amen. Kabarang Kapag ko ng sikoy, Kumalang namin ang Amen. Umensim ko saya ang orjumpi, pagkabot yung pagkakang kansakasan ngayon. Umensim ko kajingkulat trajuni, pandapit jingimjumi. Umensim ko kajingkulat trajuni, pandapit jingimjumi. Umensim ko kajingkulat trajuni, pandapit jingimjumi. Comensim makut ke Jingpynkhreh trajuni, pendapit ke 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 Jingimjumi. Comensim makut ke Jingpynkhreh trajuni. Pendapit ke Jingimjumi, comensim makut ke Jingpynkhreh trajuni, pendapit ke Jingimjumi. Kaburam hau pada kunam simakut, kumbalang kau Jingpynkhreh berjenam lajenam. Amen. Comensim makut ke Jingpynkhreh trajuni, tini ke Jingimjumi. Comensim makut ke Jingpynkhreh trajuni, tini ke Jingimjumi. Comensim makut ke Jingpynkhreh trajuni. Tini ke Jingimjumi. Comensim makut ke Jingpynkhreh trajuni, 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 tini ke Jingimjumi. Comensim makut ke Jingpynkhreh trajuni. Tini ke Jingimjumi. Comensim makut ke Jingpynkhreh trajuni, tini ke Jingimjumi. Comensim makut ke Jingpynkhreh trajuni, tini ke Jingimjumi. Kaburam hau pada kunam simakut, kumbalang kau Jingpynkhreh berjenam lajenam. Amen. Comensim makut ke Jingpynkhreh trajuni, pendapit ke Jingimjumi. 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 Kaburam hau pada kunam simakut,
cuối Kumarong nagawang kumjamata or jinong na jinong amen. Komensi makoi kujikular utrajimi penkram hangi dagading jinglay jongli. Komensi makoi kujikular utrajimi penkram hangi dagading jinglay jongli. Komensi makoi kujikular utrajimi penkram hangi dagading jinglay jongli. Komensi makoi kujikular utrajimi penkram hangi dagading jinglay jongli. Komensi makoi kujikular utrajimi penkram hangi dagading jinglay jongli. Komensi makoi kujikular utrajimi penkram hangi dagading jinglay jongli. Komensi makoi kujikular utrajimi penkram hangi dagading jinglay jongli. Komensi makoi kujikular utrajimi penkram hangi dagading jinglay jongli. Komensi makoi kujikular utrajimi penkram hangi dagading jinglay jongli. Komensi makoi kujikular utrajimi penkram hangi dagading jinglay jongli. Karong hau pawala mansi makoi kumalawang manungong kumjamata wala jinong na jinong amen. Komensi makoi kujikular utrajimi pendap jagajing juni dagajing ai kiso bat kisap kipong. Komensi makoi kujikular utrajimi pendap jagajing juni dagajing ai kiso bat kisap kipong. Komensi makoi kujikular utrajimi pendap jagajing juni dagajing ai kiso bat kisap kipong. Komensi makoi kujikular utrajimi pendap jagajing juni dagajing ai kiso bat kisap kipong. Komensi makoi kujikular utrajimi pendap jagajing juni dagajing ai kiso bat kisap kipong. Komensi makoi kujikular utrajimi pendap jagajing juni dagajing ai kiso bat kisap kipong. Komensi makoi kujikular utrajimi pendap jagajing juni dagajing ai kiso bat kisap kipong. Komensi makoi kujikular utrajimi pendap jagajing juni dagajing ai kiso bat kisap kipong. Komensi makoi kujikular utrajimi pendap jagajing juni dagajing ai kiso bat kisap kipong. Komensi makoi kujikular utrajimi pendap jagajing juni dagajing ai kiso bat kisap kipong. Karong hau pawala mansi makoi kumalawang manungong kumjamata wala jinong na jinong amen. Jing tuai mansi makoi Komensi makoi pensyai lembut camat mangi ek kebadai jongulai. Wan mensi makoi khat jimut camat mangi tu ek kebadai jongulai. Wan mensi makoi khat mensi camat mangalong tang jongulai. Ben kentang ikat ke bawah berkat ngakaren pernale kenang bagi ek kenong nagbentar keburung kublai. Amen. Haleluya, 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 Jesus, haleluya, 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 Gading wanya halor jongi, Kungkalerwa tuan behangi, kungkelitin tuan yarhangi, kungkawanu tuan tuthangi, kungkaling wan yarhalor jongi, kungkalerwa tuan behangi, kungkelitin tuan yarhangi, kungkawanu tuan tuthangi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
kading wan ya halo jomi kal erba to wan pe hangi teliti to wan ya hangi kawadu to wan to hangi haleluya 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 amen haleluya 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 amen haleluya haleluya kading kading wan ya halo jomi kal erba to wan pe hangi teliti to wan ya hangi kawadu to wan to hangi kading kading wan ya halo jomi kal erba to wan pe hangi teliti to wan ya hangi kawadu to wan to hangi haleluya 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 amen haleluya 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 amen haleluya haleluya amen haleluya haleluya amen haleluya haleluya amen haleluya haleluya kading wan ya halo jomi kal erba to wan pe hangi teliti to wan ya hangi kawadu to wan to hangi kading kading wan ya halo jomi kal erba to wan pe hangi teliti to wan ya hangi kawadu to wan to hangi haleluya 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 amen haleluya haleluya amen amen haleluya haleluya amen haleluya haleluya amen haleluya haleluya amen haleluya haleluya Tadin jing dwai Rosary pa jing dwai Jingpynkhreh man si bukui daw Rosary mata nyo pediang ya jing ku nyo try aswa ba min salitia aga bukut jong kene ke Sngi pat bagi jing ku jong try ha kene ke por mata himdan markmat pada jisu le lomba jong ke screen jong ke mobile ne screen jong ke laptop ne komputer ta ke jinge nyo pediang ya kajing ke kujung jisu pada kajing ke jungi yang saya pediang ya kata keba ni nginge tidak keba ni pai na pediang kosil ni pediang ya kajing ke ku nau jisu ha kene ke por Terkuyangi terkuyangi
And your Lord Jesus Christ. Amen.